Danes vam bom predstavil, kako dobim energijo med treningom. Za fitness 20 do 30 gramov hidratov. Jaz to naredim tako, porabim tale trening bar, ki ima en bar točno 30 gramov hidratov, vzamem na fitness, pojem in je debata končana. Uro pa pol vožnje, zelo na easy, 40 gramov skupno za celo uro pa pol. Lahko namešamo bidon, damo polovičko 90, dobimo 45, teh 5 gramov, ajde, ne bo škodilo. Lahko bi vzel gel, 45 gramov, sem spet dosegel svojo mero. Easy cona 1 plus 2x po 20 minut cone 2. 2 uri treninga, vnos 40 gramov na uro. Skupno je to 80 gramov. Lahko gremo na bidon in damo noter 4 merice Energy Drinka 90, s tem bi dobili 90 gramov. Nič ne škodi, če teh 10 gramov več. Lahko bi kombiniral recimo gel za 45 grami hidratov in trening bar za 30 grami hidratov. Zdaj pa recimo en trening, kjer sem delal 20-10 zelo visoke vate, 5x po 3 minute, se pravi, gre za malo višji vnos, 40 do 60 gramov na uro. Jaz to delam tako, da vzamem bidon, namešam Energy Drink 90, imam 90 gramov v bidonu, dodaten bidon z vodo samo in potem recimo trening bar 30 in sem na 120. Lahko bi pa recimo imel samo vodo v bidonu, vzel 2 Energy gela, 45 je 90 in en trening bar. Zdaj pa če pogledamo ta regeneracijski obrok. Zračunan je name, zato ne preprosto kopirati, lovim nekje gram na svojo telesno težo in to delam zadnje čase zelo rad z Energy Drinkom Prototype, ker nima elektrolitov in so čisti hidrati. Namešam 3 merce, dobim s tem 67,5 gramov, kar je glih plus minus 70 približno, in to spijem in je to. Lahko bi pa, če vam paše, pojedel 3 čubare, spet dosegli isto vsoto. Govorim o regeneracijskem obroku takoj po kolesu, v roku pol ure. Samo hidrati. Zakaj samo hidrati? Zato, ker predvidoma v uri pa pol po treningu bom jedel obrok z beljakovinami. Če pa se to ne zgodi, da recimo beljakovin v uri pa pol ne bo v obroku, pa posežem po regnu, ki pa vsebuje proteine. Se pravi, ima glih 30 gramov proteinov plus 50 gramov hidratov, spijem en regen, dodam en čubar in pridem spet na 72 gramov plus minus 2 grama. To je nekako to. Upam, da nisem preveč zakompliciral.